MCA wa KIRI na MAKENA murogocho wite boya MCA bari tayari ukulukia bajeti ya mwaka yo 2024-2025 ya kaunti ya Meru akiwa kaita kamirandi itikuguna mwananchi nikakuluki neita murogocho awite murandi wa kawira yo ng'ombe ne yo theri buruna ibete kandidati MCA kwethira BAKAJWITA na muambo yomwe pare bonde Kelvin Kimathi aina ripotie. MCA wandi ya KIRI na MAKENA marogocho na ikiteweru ne mubango na mitaratara ira beno mwankatha ya mbunge ya kaunti ya Meru KIRI wajibu kigina kya thirikari kumania bura mwingi bainyilikite mature na thai kumania buru na utongori na witingwe bwa thirikari ya kaunti runguru wa ngavana wa Meru thai Faith Kawira Mwangaza. Ugite tukathithia itemized budget ikuga ogentu gigita wanarietwa na gikikairwa mbeca ciakio kira gitumite tuthithia uju ijonto rira twekire mbeca tugikaira mbeca in the department na pool kethira ibarabara tukajukia nukuona twetire mbeca cia barabara bara bekirite barabara cia jukwe ciothe kathetine kau cieta MTF ija woni nande jonto ndekirite mbeca kwi ciothe kiri barabara otegintu getigere kirwe nari kira kithithwa na barabara iri ikuthithwa utunga comment nande kambet akirakta kiambegite kenda mbona ikethira cire barabara ethithitwa ing'ana kenda mbona kethira eu ni kwa equal to the mbeca iria ndarokitite kiri barabara nande ni untu bwa mantu jaja kujukia tukarokite mbeca ki department ende cieta executive bakatumaira mbeca uria bakenda ikyo gitumite untu bubu bwa kuthithia itemized budget yeja nande tukathithia itemized budget in all departments te barabara aki mkuluki MAKENA wita baikite mubango yo KIRI wajibu kigina kya thirikari kumania bure mirandi ya thirikari wita na mbere mature no kulukira thirikari oiu itoria raisite ukethira te kuina rwimbo rwa ngavana utio ntubuko thithwa wondi eku ende ndiuga atiri it's the high time lindasi bakamenya anto kuritirwa ngugi in the world te go favor MCAs they have a right yao jonto their taxpayers money na mbeca iri tuije nira cieta kere consolidated account cigachoka ikagawa in the counties ngande kweza ikandictate where to go without having equity tunogia twe MCAs tukaigwa te sawa sawa na ikyo gitumite untu bubu bwa itemized budget boiza na tougo keza kwithira national government ne thitha ya itemized budget uti untu bure obo burito kwithira county te thithia na KIRI buko ni mubango yo ngavana yo kya KIRI nkeyo ya ni bwa ng'ombe mo mature ne MAKENA ng'ombe ichiekeri in the first budget ya 2022-2023 chiekirwa 17 million na 2023-2024 chiekirwa 50 million but there was a condition to bring the policy ya tumenya ng'ombe ikanenkanirwa atia policy ni define tumenya ifamily iriku ikunenkerwa ng'ombe ikanenkanenkerwa atia ikaprocure ndi atia na mantu jau jonthe oteja jakarika ing'me ng'ombe twatwire kuona igeta ikieza nawa na minanda etario kwaria king'ombe na iturerero ng'ombe je iriko imwe iri costing 1,100 na kamunanda ka 100 toto ekethira ng'ombe imwe iri tumira 200,000 na ndi policy utio eza bari executive bari ga bena policy but uti policy eza in the assembly tutega tona set in line na uria ground yekari Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.